niyo nako. Kora video. Dore mugande. Wabari mu nkambi za Uganda n'u Rwanda, wabari muri Amerika, Canada n'Uburayi, muhaguruke ntibarwe muze twivune umwanzi waduhejeje ishanga ngo akatwica akatumara ngo akatubutse ibyaca akadutesha agaciro nikererwa ntwari dufatanye n'abandi n'ingenzi muri ingenzi ntwari mubi ntituruhaye intare za Sarambwe abasore ku rugamba dukomere ku nkweto dukurokora abacu no gucyura abandi baheze ishanga turi ingenzi ntwari mubi ntituruhaye intare za Sarambwe abasore ku rugamba mukomere ku nkweto ukurokora abacu no gucyura abandi baheze ishanga muri ingenzi ntwari burya kimubana ngo kaza imvura ise muze twirwaneho tutareba amahanga. Leta ya Kongo yateguye jenoside w'abasore n'inkumi turanesha urugamba turi ingenzi. Ngira ngo murababona rero intare za Sarambwe muri Uvira hariya bari ku kiyaga cya Tanganyika hariya twatangiriye, ndetse mukaba mubonye umwe mu basore ba General Makenga aho bari kwishimira ko bageze ku kiyaga cya Tanganyika muri Uvira. Intare za Sarambwe zamaze kugera muri Uvira, ariko mbere gato yuko bahagera reka base bagezeho amajwi ya meya wa Uvira, ubwo yavugaga ko intare za Sarambwe ndetse n'u Rwanda batigera bakandagira muri Uvira. Reka mubanze mwiyumvire ibyo yatangaje. Affirmatif, je suis à Uvira, je suis le maire à l'intérim, je suis à Uvira présentement. Et quelle est la situation actuellement? La situation est sous contrôle. Yego turi muri Uvira, nje ndi meya w'agateganyo, ubundi hano nta kibazo. None se ubu ibintu bihagaze bite? Ibintu biri mu maboko yacu, nta kibazo gihari. Affirmatif, je suis à Uvira, je suis le maire à l'intérim, je suis à Uvira présentement. Et quelle est la situation actuellement? La situation est sous contrôle. Yego turi muri Uvira, nje ndi meya w'agateganyo, ndi hano. None se ibintu bihagaze bite? Ikindi kibazo umunyamakuru yahise amubaza, aravuga ati ibintu biri mu maboko yacu, nta kibazo gihari, abaturage bari kugenda neza mu mutuzo no mu mahoro, nta kibazo gihari uretse ubwoba n'urujijo umwanzi akomeje gukwirakwiza abinyujije mu binyoma n'iterabwoba, ariko byose biri mu mutekano. Meya ati oya, ibyo si ukuri, sibo bagenzura kariya gace, ako gace kari mu maboko y'ingabo z'indahemuka za leta, nta hantu bafite mu maboko nk'uko nabivuze, ibyinshi n'ibinyoma bikwirakwizwa. Batangiye no gukoresha ibiturika bikomeye n'udutsiko dukorana nabo kugira ngo bateze ubwoba abaturage n'imidugudu yacu, ariko nta hantu na hamwe babasha kugenzura. Umunyamakuru ati none se ubu nibwo buryo bwabo bakoresha mu ntambara? Uyu meya wa Uvira ati nibwo buryo bwabo bwo kurwana kugeza ubu, uretse kwa guterera amasasu cyangwa kurasa amabombe mu bice bitandukanye rimwe na rimwe bikanahitana abaturage. Nta ntambara ikomeye iri kuba, nta
nta n'ikibazo rwose na kimwe gihari. Uyu mugoroba ndemeza ko umujyi wa Uvira uri mu mutekano rwose. Umunyamakuru ati noneho se ikibazo cyo kwegera imbere cyangwa kuba M23 ikomeje gusatira umujyi cyo gifite izihe ngaruka mu mutekano ahangaha? Ati sibyo, barabeshya, barashyira mu kaga abaturage. Ubwo n'umunyamakuru wakomezaga kumubaza atoya, ndetse sinakaga na gato, Uvira ni umujyi utazigera ufatwa na rimwe, turatuje kuko iyi ni intara imenyereye kwirwanaho no kurwanya abagaba ibitero. Ati niki gituma mwemeza ko Uvira itazigera ifatwa? Meya ati oya, ntituzigera duhara cyangwa ngo turi ku mwanzi adutsinde. Abatekereza ibinyuranye nabyo baribeshya. Abantu bo muri aka gace si abantu boroshye, bafite amateka yo kwirwanaho. Ariko twabonye na mbere gato yuko Goma ifatwa, guverineri yavugaga ibintu nk'ibi, ati Goma ntizigera ifatwa, ariko yarafashwe. No muri Bunagana byabaye gutyo, ndetse no mu yindi mijyi igiye itandukanye yaba Goma n'ahandi bayifata gutyo, imijyi irafatwa ndetse abasirikare banyu baratsindwa. None se Uvira yo itandukaniye he n'iyo mijyi? Meya ati nta ngomba kubasubiza duhereye mu mateka. Kuva mu 1960 intambara izwi nk'ahantu hahora hahangana n'abanzi, hahora harwana, kandi ntabwo higeze hafatwa. Abarwanyi bamaze inshuro nyinshi kugerageza gufata ahantu, ariko ntibigeze babishobora. Niyo bagerageza kwinjira mu mujyi ntibazigera bawugenzura na rimwe. Uvira izahora ari y'abayituye. Umunyamakuru ati none rero muremeza ko Uvira itazigera ifatwa? Meya ati nibyo rwose, nubwo biyumvamo imbaraga ntibazigera batsinda Uvira ngo bayifate. Iyi ntara ifite amateka yo kwirwanaho no kwanga gutegekwa n'abo bagaba ibitero. Niba twigarurira ntibazigera bashyiraho amategeko yabo. Umunyamakuru ati ariko kandi mu minsi ishize havuzwe imirwano hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba za Wazalendo. Mu by'ukuri hari kubiki. Hari n'amashusho twabonye agaragaza abantu benshi bapfuye nyuma y'intambara yabaye hagati y'ingabo za leta FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo. Mu by'ukuri icyo gikorwa cyabaye gute? Meya ati oya, nta mirwano nk'iyo irabaho hagati y'ingabo za leta nabo. Ibyabaye ni uburyo bushya umwanzi yakoresheje butunguranye, ariko twamaze kubwigaho, turabumenya neza, turi kwitegura, kandi tuzabasha no kugerageza uburyo bukomeye kurusha ubwo bakoresha. Nta gihe bazadutsinda. Mu by'ukuri twebwe tugenzura ahantu hose. Kuba bafashe akantu gato kari ku mupaka ntibivuze ko bagenzura aka karere hagati y'ingabo za Kongo nabo. Nta mirwano itaziguye iri kuba, ahubwo umwanzi ari gukoresha abanyekongo bamwe, akabagura, akabaha amafaranga cyangwa ubundi buryo bakamufasha gukora ibikorwa bye, ariko natwe turi kubakurikirana imbere mu gihugu kugira ngo tubavumbure. Urugero, twasanze hari urubyiruko rutandukanye rwahawe amafaranga kugira ngo ruhagararire drones bakoresha mu gutera ibiturika. Ibyo biturika mwumvise nibyo ngibyo, ntabwo ari abarwanyi ba Wazalendo na FARDC barwanaga, si intambara y'amasasu hagati y'ingabo rwose na Wazalendo. Ni uburyo bwabo bwo gutera ubwoba, ariko twamaze kubimenya byose, turi kwitegura gusubiza mu buryo bukomeye, kandi niyo mpamvu nongera kubibasubiramo ko ibintu biri mu mutekano, nta kibazo na kimwe gihari. Cette opportunité de faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais entre-temps, à l'interne, on travaille pour découvrir ces traits-là. Et plus on va les... Comme par exemple, on a découvert qu'il y a certains jeunes à qui on a confié des bombes et qui sont en train de manipuler certains drones sur place. Vous comprenez? Et ce sont ces drones, ce sont ces bombes-là qui ont tué. Quand vous avez entendu toutes ces tueries, ce n'est pas par la guerre, par l'affrontement, non.
C'est au travers effectivement ces méthodes-là. Nous avons déjà déniché tout cela et nous nous préparons puisque c'est pourquoi je vous confirme encore une fois de plus qu'Uvira ne tombera jamais.